Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakan hon jong ginong tray GVK EMRI Meghalaya kibadon hapok syatri jong Meghalaya EMRI Workers Union kibala shim dakarai ban pelong dak jing sange tray kam ka baklemput sngi kabala sedang naduk kamiet siteng snia jong khat pratarik unaitung arjar khat khandai hadien bagi bor penia jong GVK EMRI Meghalaya kila shusngap menti ka jing dawa jong seng Kani karai jong union ban sange ka jing trekam ka baklemput sngi kan khata e ka jela barok kawai khamtam e yaki nongshong shnong ki badon kam yaki la jing irap haki khep bakarki haka pang ka shitam bar haka jing man saw ta khop kali bar ki wai ki jingja ban penjor ya kani ka jing yaki ki nong tre ka GVK EMRI 108 kila 1 IT lut ya barok ki kali ambulance shaka head office ka badon hanong ba Shillong Nakaliang jongka union kala dawa ya ki bor penia jongka GVK EMRI 108 balada kim sngap ya jing dawa ka seng kamban se ban yai biteng baik ya jing sange terekam ka ba klemput sngi ban pen pay score ya ki bor penia Tengi kumki kita gi batrai haka 108 mentang ila dan kumba shipos nan te haka jingia inti jongi ila sham jing shibun gi jing e nre ila ya kerpat chaka management bakan penben ila form ya ka union ru ila wan kerpat kum ka union ru bakan sengkam iki jingi e jongi bakan penulong ya tagi jingi e jongi nre kad hadu menta kisni ka management ko ang bekam itu e ka union Teki orang baik kimla men fulfill ki demand zongi komba hal atrik jong mentau benai ni wan ta ka meeting ru bengi syang baka management ta kata ka jinya kan kampoi she teling ba ka jinya lenti ka bajrang ila poi she ki chief minister ki health minister ki deputy CM she ki bebun balang ila poi ila yai kerpat bas bahas ngap ki jing e ki jongi namar bangi kum kita ki nong trei 108 ni tep ka jing kodor ka kam jongi ngim ko ban penthot yeno nre datang ba dan ba pensengau ke jing ke jongi ngimban si ban hami madan menta te kumni hi barokha menta ngila ya shim ya garai banginya stop na yakam kat bakim pat fulfill ki demand jongi te kata ngi syukur pat ya ka management bai ka government ada long term ka bha ba kin ya khat kloi no bangin ya keren bar bikin ya penbe ni ki jing ke jongi bikin demand ki jongi ngi ngila bu bet bangi ngin straight bai kat bakim pat sengap ya ki demand jongi la nekat bakim pat ya khat ban ya keren ya ka union banyak penben halor kini ki dimanzungi ni labu bekanya indefinite. Our main point is we want local to local in transfer so that it will be working better also. Tingni kam kani rawa jeda kore nambate kam kana na kata mangen jeke garo hillstone wanangen kasi hillstone jantia stone kana kata mangen unim jeda kode tau kata mandirang ko rangani rango kuskrang na ba problem dongjo so that we won't be problem in language also. Otherwise, if there is no local, then it will be problem. Our demand is we need 20% increase or annual income. Sometimes some people, if they have problem for money, then they won't come for duty also, and then they will beg from their friends for helping or for his or her duty. Then problem will harass from office. This is the biggest problem for us. And then third one is manpower. So manpower, we need 3 EMT and 3 pilot in one base, so that we can work nicely, or that we can fulfill. Main demand jungi, hoi kidon lai pendiri tuli ki demand sekat kun ke COD. Hari kami demand jungi pada kadai ke bawah khmat kadai ke transfer.
ke baar kawan ke salary jing si jing pet te ke balai kawan kene ke manpower nang ta kawan duk sa leave policy te ha kebadi ke transfer kalong ba ni kwa bat ni demand na ke management ba kidai ban transfer ba lokal to lokal ke bamut nginum dan jingtut IRUM para kasih ni dari ngilik sejantia hills dari ngilik di Bohai district dari ngilik West Khasi Hills dan kat sebagai tambahkan di ha kasih jong nomor boleh nyusuk ha katri kata kumnu bani communicate bat kibreu ha katin katli te ka jingkwa jingi kolong bal la kani ka transfer kolong ba kidai ban le lokal to lokal kemud bagi Khasi kindi tindan Khasi Hills bat ki garu kindan Garu Hills wada ki garu hills wada ki garu kinwan seni sport di Khasi jungi te kimnang ka katin katli ka nomor ba ba la unong pang ni haban tip ya chief complaint jong unong pang complaint you ndai la ngim nang kata katin katli la ngi kan katin Khasi ka bang limti ndai du garu Kala utu unong pang complain ya ka ta ka jing pang ju la kim sutu ka tin ka tlet ta ka decrease sibon ya ka jimut jong ka emergency ngimla ban omon sulut and go equipation amar ngi dan kam ban check ki vital chungki dan kam ban check kat kum ki procedure ki badi jong ka emergency service te ka ta ka transfer ka bang so bang ta namar bang ila ron ya ka ni ila practice ya ka ni ka jing sa transfer segaro ni sem ka ta ka dai ka ba ka baningkong ka ba pendko hakar ko metri kam hafil amar ngi mun so no ndai bengi ngilit saw nang pang na po hospital ndai ga kani ga service ngi kadi bengi saw na ki ying jong kibreu bani ibu hospital ta bengi saw na ki ying jong kibreu ngimtip bakum nu nong pang lanai kumnu ki jai bani pero ngi kendo tiki banang ban kendi tengi ya communicate bar kida kendi handai ka khatin garu te ka khame hingi banestu namar ba ngi tang para khasi ru wada khatin jantiaru idon ki khasi jongi ki mamnang khatin jantia te kumnu ngi lej nang ka khatin garu te kamdai busuk bangin serve ka emergency service hakani ka kata karkom makin transfer igi din tagadaw ka mat ka bahmat ka bangi ora ka transfer ka kata local to local ka mubut ka bumut baki khasi kin tri bi khasils la re jantia hills la handai ka hanu nuru akani ka khasi jongi bat ki garu kin tri bi garu hills namba kan suk kom surfing pajba kata kadai kuai wangi kuah diman bawan khmat ka transfer ka jiktep babnya temyo kan lungut ki la don handai ki babun hi ki ba transfer sport Garu Hills Mars transfer Garu Hills ki hakajing kumongong pi nga pusko pi jing mentan ha bai dei barka communication mania communicate bar kibdo ban survey kata emergency service tebun ki basar rendar abong serendar kemut ki bun design kemut ki jak klub ki staff Tegatu ke penduduk nong sibun ya ka management ya ka organisation hakabang hidu what iki action workers tu. Kemarin ngidon ki EMT jungi ki mencua ki ba bun ki ba poi sa Garu Hills lani ki pilot tu ki ba tang sula apa transfer sa Garu Hills hakajing memenang ka tin katli kila su resign tu tak penduduk sibun ya kani. Ndai ka jingtip ba punya ngimtip kan nu ndai la pau ngot la poi. Teh kabadi pat kani ka point kawai pada ka badi ka salary. Kaniru katkum kani ka yo pementa, bat katkum kani ka jinglong jingman ka pementa. Hakani ka salary ka bangiyo ngimla su ban afford. Namar ba bun ki staff long ndai kimdai ki ta ki pa he tulok hadu ta bani compare bat management nak sebenarnya kendo. Namar ba ki bosong hapo office ki he tulok ba. Kidan gibiyo ada ka silap kidan gibiyo ada ka 1000 kidan gibiyo ada 1000 ndai compare bat ki field staff ki yo 10000 kal 1000 te kamlong balancing su haka ta ka salary yu ta larsin bakam long balancing su kam dan su ka balance ta kamot ka dugo hi kar kom trikam lada ki de ki he tulok ka he maknaru alis ngi dei bonong balance ka haka jinyo jingi lada ngim balance pada ta he ingin yang kata ka de ko te ya kata hi ya kani ka salary ka bangi demand mata kat kum ga COD hajing shangi tho government sector dan dari mentang la perkat bagi di mana kani ya kata itu yang saya pej hak table ngin la keren ka poin kampoi saya kata tong dari mentang ibu ga demand ka bahmat kalau 20% annual increment ngi di wanyo nomor boros kata ka 15% te mentangi swa 20% annual increment kanang ba kan balance load ya ki staff berkhoi kenum dan ke konflik hapreng tu gini ki staff berkhoi ba ladangin wan dengan ke minimum wage tu jing syari ke minimum wage tu ngim hap su nomor baki siwingi kat kum gador ke baki ai kari arspa khar artengka menta ladangin ya keren eta ka skill jong labor skill kami hap su nomor ba ka starting pay ke menta ke baki yo ki pilot EMT ki EMT kin yo kumta si prakhna hajar ki bon joint mai tenang tagi pilot kin yo nyu prahajar tel de kata fin da ka arspa khar artengkaru kami hap su kata ka rate ke baki ai tah kanu kur kam ngingat dah kata ka minimum wage kata kami hap su dan ringi demand menta kata 20% khnang ba ki ni ki senior kin num dan konflik baki existing
Umur kini kibon thamai ru I baun enjoy tu ke 20%, but ikini kibla rem ru I bikin enjoy ke 20%. Mendai bangin don konflik peramangi bagin ye peramangi hak jing seo jing pat. Mar ka bu jing e sibun ta. Hai kini 15% kalau duduk di port menswa. Por arjar pra por ba launch kini gon jing jang ne. Hai por ba launch kini gon jing jang ne. Ti tu ka 15% hak jing shala si post nam. Mentah kalau ron si post nam kumung idang la ban ne sai ta 15%. Mendai kata ka bom la on pediang. Nakadaw jong ka jingsa kut ya katakan 15% ke bampoi ke bam kiu su lanu bat ngisu tu kat kum kani ke market era mata ke babu jing sibun haka jing haka ni ka salary ke bangiyo ke bam mencuak ba arspa kar kisio mentah pare ni di mana kata 20% ke mengong mata kenamba kenum denu konflik u batmairu un enjoy tu 20% but u baremru un enjoy tu 20% individually keren do berki Magadon hi ka na baro arliang ki jingya allegations na gitu ki management ru ki om bakalong umda na kaliang ju ki nong trai ru ilom ka jing tuna ka nong umda ditang kaning ong bangil adap invoke ya ka ESMA the Essential Services Maintenance Act. Any health workers they cannot go on strike dan invoke ya ka ESMA. Otherwise, it will apply to this act. Jangan syukur appeal itu ki baro ba kimdai ban you strike mar ba kidiki essential workers. Tiladan gado ka jingia mai ki kila ikran ban ngi sit ila ban ikran biang ya ka jingia mai kendu ba management. That is not directly with the government along but ki management. We don't have infrastructure, so many ambulances. We don't have all the equipment, all the manpower, all the skill level, we don't have. So that's why we have to outsourcing this. What step will the government take to address their issues? We have to address their grievances also. Yes, of course. We're not sitting idle. Already top ones before also was still going on because the allegation is not from the one side, it is from the both sides. There is also this allegation that we have to reach somewhere else where we can resolve this issue. We are not interfering under day-to-day management. Suppose, for example, if somebody are not disciplined, if we have to discipline them, if we do not agree, what they'll do, the management tell me, we want services to be done. If the services not be done, if the staff are not disciplined, what the government can do and what the management can do. We want discipline also to be in place, no? We have to resolve both sides the issue. So we have heard from the both sides, from the management also and also from the workers. So we have to take the call on this. I'm telling you the act is already there. The Essential Services Maintenance Act. If anything wrong happening, then the act will take place. And this will I know, you must be knowing what the act will, whatever the decision will be taken under the act. It's up to them how much time do they require. No, we have called them the meeting. We have called a separate meeting for the management also. Now we are working out both the papers which are submitted to us both from the management and also the workers. Then only we come to call the meeting both the parties.